Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinge di tinagan Amardo, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda girlfriend ko, ngam in break ko, gapo, iti kina selfish na. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Mardo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Betty. Ayan mo ita? Adaak dito'y balay, kasangsangpat ko. Nagapuak iji town. Kinaduak ni mama anapan nagpalengke. Apay? Kasta ka di. Damdamagan na ka ngamin ni tatang. Apay ka no? Diyan mo mailiw nga takan ka Ni tatang mo ti mailiw? Wano si ka? Tila ibagbagamat dita. Ni tatang taiso ti damdamag ka. Sabagay. Nabayag mo't ngaminan dyan na odi anapanak dita. Ibagam nga ron nga agtiliw iti manok. Partyan na inton mapanak dita. Ado dyan nakakulong ijerwar nga gururay kan ka. Okay nga rod. Makitan to no makaumayak inton bigat. Okay, sige nga Rod. O sige, agtext sakto no mapanak dita. Mama, da kayo pa'y lang ti makammo ka ni Martin. Apay, papanam aya. Sumang atak iji bantay, mama. Mapanak iji ayan da Betty. Di kanto pa'y lang amin ikasar, tayawid mo dito'y balay. Ni mamamat. Kasarmanan ti bagbagana. Aguray ka ni, madanon to. Kati sumot lang sumangsang at kaijay ayanda. Ay na, madanon to taday ta, mama. Isunto mo lang asawaam. O di kasar mo itan. Nagdagulit kayo mat, mama. Sige, mapanakon. Makamu kayo latan kan ni Martin. Ha? Day Jenny Tata Berto. Madamang agpakpakan kadagiti tarakan na manok. Asit gak. Tata, adaak. Nay, ada ka mo gaya man Mardaw. Kung tata, kasangsangpat ko laeng. Mang tiliw kayo na iti manok, ta itinula tayo. Ay katmatik day tabarok. Madamang aglutluto ni Betty. Ay, kastaya. Ay na, champion man ang aron, tata. Uwi na barok. Sige, umuna kalatan di tabalay. Pakanek pa lang dagito yung manok kaw. Ay, sige nga ron, tata. Panawan kayo pa'y ditoy. Ay na, nabsugag at talaga. Ay, talaga alumok magak no kanayo nak ditoy. Isumat lagayam aman manukan nga umay kasta. Ay, saan Medyo busy ak lang amin iti trabaho. Busy iti trabaho? Wano, amangan no adamat sa bali a babae. Anya? Sikamot, tila ibagbagam. Anya kay lakit din na duaya. Agkasar kayo nga minayin, tapno kanayon kayo nga kadwa. Ni tatang mat, kasaradagos. Una, tapno saan ka nga agpaspasog na no kastasan ang makaumay ni Mardaw. Nagaduday ta insangput mo Mardo. Wun mama, impabalon ti ama ni Betty. Naten ken adapay native amanok. Kanayon nakamot apabalunan iti native amanok tunggal agpasyar ka ijay. Wun mama, nagadu ngamin ti tarakanda. Mayat ijay, tagin na dayo ti babalay. Awan ti agriri madadal ti mula na. Kastaya. Kasla kayat kumat ti sumurot inton sumaruno amapan ka. Kaslakon kunayo at dumanon tan, mama. Katsi ka man no kayat mo nanak ko. Aguray pa'y, mama. Makauray day ta. Matlagayam. Sikatin ng iruangan ti may papan iti dumanon. Sa ita, kasta mo lagayam ti bagam. Hello, Betty. Sa anak pa'y lang ang makaumay dita. Adudag itinaskan nga iring Pasko. Kasta ka di? Wan. Inton sumarunong tulangan nga umayak. Okay nga ron.
Kung gayam, kumusta ngay ni Tata Berto? Okay, mat. Dayjay, adamanan iti ayan ti manukan na. Ala, ikumusta nagtulatan kan kwa na? Wan. O sige nga rodan, agan-anad ka dita. Uray si kamat ah. Wen, okay, bye. Hello, Betty. Mardo, Apa yung agsangsangit ka? ni tatang. Awanan. Natayan. Anya? Apay, anya tinapasama kan kwa na. Kat no nakaragragsak lang, hindi kalman. Sakbay ang nagawid dak. Basta naringan milatang awanan angas na. Anya? Kaslas umgarak amang kita itilungon ni Tata Berto. Kaslas anak pa lang ang mamating awanan. Betty. Mardo, awanan ti amak. Pinanawan na kami. Kaslasana nakapapapati. Isumat lagayam ang nakaragrag sa kanakisarsarita hindi kalman. Tagayam. Isut ti pamakada na. Uwan nga rod. Makinin na nga upay kanyak iti kalman. Ang alam na. Nagkasang. Tilangan amak tinamatbati akadwag. Nga mapaya pinanawan na. Anya nga rod. Saan tayo matatanggal tibiyag tayo? Amok ang nasakit ti mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Ngam agbalin ka kumaan na tibker, Betty. Saan lata mapanawan ni Betty ti bangkay ti amana? Mano nga oras nga agsangsangit. Sigunon ti Antina. Saan pa'y anang nangan? Ay, unay mat ngaminan. Kalaat dahito'y nga ipupusay ti amana. Ti cellphone ko. Agbay-vibrate. Nimat mama. Apay nga ta. Asong batak. Hello, mama. Apay. Mardo, agawid ka kuman. Ni Martin, kimarumanan kat sinaktan na ti bagina. Anya? Mangrugi nga agwala ikayan. Iso nga agawid ka kuman. Amumat asikala ang ti makapakalmakan ko, ana. Sige nga ron, mama. Agpakadak pa'y dito. Bye. Nakagpakadak ni Betty. Betty, pasensya kan. Ngam, at the emergency jibalay. Maskan nga gawid ak. Pasensya ka lang kuman no saan ka makaduan ita. Amok a kasapulan nak ita agundaway. Ngam, kasapulan nak matikabsat ko. Naimbaglangan ta nakaawid ka, Dagos. Tanusaan, ang mga nakarkaro pa'y tinaramid ni Martin. Naimbaglangan, tanagkalma Dagos. Nakaturugan, apaman ang nadalusak ti sugat na. Ay, unay mo't ngaminan. Ala, mama, ingkay mo't maturugan. Katsi ka, agsubli ka kadipay ijay lamayan. Saanan, mama? Awagak tulatan ni Betty. Maawatan namat nga ta. Ta emergency ti makagapo no apay apim manawak edi ayanda. Hello, Betty. Apay. Mapanak ita dita. Sige. Pasensya kan idi rabi Kalat ngamin nga adda emergency dito balay. Okay. Ada pa ibagam? No awanan, idepal kon. Mabit lang. Uy. Inidap na latan. Saan mo't nga taan nagpasugnod ni Betty? Tinasayaat. Agrubwatak maten. Anya ka magtan, Mardo? Amom anamatayanak, ngam pimanaw kalatan. Nagpakadak mo't nga adda emergency ijay balay. Ngam natay ti amak. Kasapulan ka. Ngam sa dino ti ayan mo.
Pasensyakan. Amo mo't asyak lang ti makapakalma iti kapsat ko. Amo mo't ti kasasaan na. Ano kumaro, kat agwala, kan saktan na ti bagina. Ngamsyak nga kasapulan ka mat Anya nga ron ti aramidak. Diyak mo't nga ron magudwa ti bagik. Maawatan na kumamat. Siyak ka di anatayan tinaskan a makaawat, ha, Mardo? Betty, pangasim. Naskan ko mga kinaawatan ta. Ta emergency, no apay ang nagawidak. Iso adi na kumamot kagura. Pasensya kayo lakuman ka ni Betty. Aglalaok ngamin tiliday kan puyat na. Iso akas jay. Manang Hazel. Sapay ko ma, ta saan mo akagura ti kasinsin ko. Apay adi na maawatan. Nga emergency ti makagapon no apay ang nagawidak. Kas itinakunak, maawatam ko malatan. Kasapulan na ti pangiyabkasan na iti marikrik na. Iso akas jay. Diyak amo manang. Ngam nasaysaya at no agawidak pailaan. Anya? Un manang. Si kantulatan ti makaam mo amang ibaga. Ang nagawid akon. Nagsubli ka mat, Marto. Un mama. Nabad tripak ni Betty. Tapay. Agasam. Sidsidir nakit din. Gapo iti ipapanaw ko idirabi. Kat nagpakadak matan kan kwa na. Imbagam kumaa nga da emergency. Imbagak daytan mama. Ibagbagak manan itay. Ngamawan na ta. Iswan agawid akon. Diya ko nagpakadakan kwa na. Anya, o di ad-adan akagura na ka. Awatim latan takas jay ka nga ron tinapasama kiti amana. Iti day ta nga inaramid mo. Sigurado nga ad-adda nga agsakit tinakam na. Mama, makaamuditan no agsakit tinakam na kanyak. Mardo, saan ka di nga itatitabon ti ama ni Betty? Wan, Apeng nga ro, adi ka mapan. diya kayat. Ang mga no apaan naktumot lang ni Betty. Isuan na sayat langan asaan akon amapan. Anya? Pasensya langan. Ngamjak na gustuan ti inaramid na. Ti kayat na, isulatan ti awawatak. Imbagak nga emergency tinapanak. Ngam di nakit din maawatan. Anya ti kayat na. Baybay ak ti kabsat ko asaktan na ti bagina. Tapno laang iso ti kaduak. Ay, jak amon anya ti sawak di tabanag pare. Angam ko ma, inawat mo latan jay tao. Bunga la siguro day jay ti ladingit na. Gapo iti pan nakapukaw ti amana. Jak amo pare. Ngam jak kayaten. Iso ang makibreak akon kan kwa na. Anya? Wan, jak kayat ti kasjay nga style na. Ti kayat na, isulat tati ayan ti atensyon ko. Jak mat itulok ah. Nagdagulit mo tanday to abete. Awag nga awag. Sungbatak man langan. Oh. Hello. Addapay ka dinaskan nga ibagam. Agsarita ta ko maitinasayaan. Sorry. Ngam awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Nalpasan ti amin kadata. Pangasim ko, mamat. Noan niya man tinay sa usawang ko. Sapay ko matamaawatan nak. Ulitak. Sorry. Ngam nasaysaya at nulipatan na kon. Kat di na kumanrangrangan pa'y. Daytoy kumanti maudi nga iawag mo kanyak. Apay man tanakasta ka, Mardo. Napukaw ko lang arudan ti amak. Pati ka di si kakat mapukaw ko. Ladingitak bete. Ngam saanan ang mabawing pa'y ti pangedang ko. Aglinipatan. Apay matanakas jay tinaramid mo, Marto. Basol ko kadi, mama. Napunas anamin pinsan ti panagayat ko kan ni Bete. Gapo iti inaramid na. Mabalin nyo kumamat arisutan. Asaan nga agtinag iti panagbreakyo. Basta. Jak kayat ti kasjay, mama. Managing bubukod launay ni Bete. Ti kayat na. Isulatan ti ayan ti atensyon ko. Kasanon, no sa anak ang nagawid idi.
Amangan no nakarkaro pa iti inaramid ni Martin iti bagina. Ay, unayon. Saan ko mga minakas tiyay? Nagsaritaan nyo kuma iti nasayaat. Iti kasta, saan anadadaal ti relasyon nyo? Basol na matlaang mama. Kaasimot ni Betty, anak ko. Mardo, asino dyan nakitak akakuyog mo iti na minsan? Ni Melanie. Grabe ka, ah. Awan pa'y makabulan manipod nag-break kayo kay ni Betty. Adda nadagos ng isukatam. Ay, kaasimot ni Betty. Alangan mo't ng agsan sa noong aklatan. Anya? Ay, nalabas ka mat. Saan ka kadi makonsensya? Pakakonsensya ako, ma. Iti day tang araramidam. Di ka lang aroden inandingay ni Betty, iti pan nakapukaw ti amana. In-break mo pa'y, adi pa'y nakarecover. Sa ita, adan sa baling ararmam. Anya nga ro ti rumbang kumang aramidak. Ay, diyak amukin ka, Mardo. Ngam, panagkitak. Saan mo nga inayat itinapod no ni Betty? Awan pare, saan ko gayam nga ayatan ni Betty? Isu aday jay, imbrik kon. Tadan babae at talaga nga ayatak. Nadamag mo ka din tinapasama kin ni Betty. Nga niya, mama. Ginandat na kano agibusan ti biag na. Anya? Huwan, dahi ta tinadamag ko. Kat sigon iti kaaruba da nakasaritak. Dakkel kano ti pamabasol dagiti kakabagyan na ken ka. Anya? Taan niya kumatipakainaigak iti inaramid na. Sigon kano iti kabsat na. Saan na anabailan ti pan nakapukaw na iti ama na. Sa inggidan mo pa iti nakibrekan kwa na. Ad-addan idinaamuan na nga addan nang isukatam kan kwa na. Iso aday chay, naaramid na tikas chay. Anya? Sa dino nga ron ng ospital ti ayan na, tayo nakitaan. Day tati saan mo nga aramidan. Saan kan nga agparangpay kan kwa na. Gaputaad da pang tadagiti kakasinsin na. Iso asaan mon agam din pa iti mang sarungkar kan kwa na. Gaputaad da pang tadagiti kakabagyan ni Betty, sanak nga ro na nagpakpakita pa'y kan kwa na. Nakariknaak iti pan nakakonsensya, ngam awanan ti maramidak, tanapukaw mat nga ruden tiriknak ken kuhana. Tuy pagayam mo, Mardo. Agyaman nakpagayam Mardo iti dayto apakasaritaam. Awan ti mabalin ni Betty, no talaga nga awanen ti panagayat mo ken kuhana. Angam kuma, inuray mo pa'y nakapag-move on, gapo iti ipupusay ti amana, sakbay nga imbreak mo. Ken rumbang nga nagsarita kayo kuma iti personal, ket inlawlawag mo, asaan mon nga ay ayaten. Asaan ket nga iti cellphone, tinangibrikam kan kuana. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Mardo. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.